question khat ka discuss tin a question chu pham te ale numei chapang chule so le kola ma hoi koi ha chu tawn aman ngai te wam koi ha shema se te ngai wam koi han bikan ma so se te ngai wam ti pa zu se lo hen he che answer ho ya guna ma pham te le mishna het bang was mishna hi halakha hong po do na ma sa pen ta na hin mishna chapter perek gimel chapter 3 إذا أعطيتك شمت على نشيم وعباديم أقتنيم بتوغين مكريات شما نشيم تجنوي ها عباديم سو لكلها أقتنيم سبان ها بتوغين مكريات شما ما هو زبطور هي زبطور تيزو exempted ما هو إن شما سي غاي بوين هي ومنها تفلين بخايبين جل تفلين أوين غاي بوين بخايبين أبولد تنعو زبهم بتفيلات ومزوزا tefila to mizza body te ngai wo hi ubirkat masal bitar masata yechung tang to hi shukhana wo khin pti siam tar ora khaima siman 38 sef gmail pti siam tar le nume hole chapang ho chu tefrina kuna exam hi ven patur hi ven ama ho hi ama hon ve ngai po ven hinla amale ama chun strict hi no ma ga ki vei te guna hi ale numei kha chun aga ki vei te hi ale phota phoding he ti pa chu khan ru kha khona ki monten hi khote fle no miza ve sefer tora rambama khona ki monten sefer hava chu ting ta like ale te fila hola koi ho chu tau te ngai bu ham ti ale shulchan aruch orach chaim chapter ti chu siman 106 sef alef halakha alef chu pitik sem ti ale miau si chu numei yong khan ho yong so le kol ho yong ama hon tauna tifila smone stress heti te ngai win ti cha mi da bol te ngai win misna dung ju ya chule chapang ho jeng jong tauna man jitan hil chu miswa hi ati chu ti le mi khan khat loi ne ti saiwam ti ale na mai hot ne ti bol diu ham ni khana thum vei vei ga taw khel hi yong le khabe se ga taw yong le amit swa za ma ho bol ding do chu su phet nun ovin hi ti cha rabamin ifti sem ta hi chilaya ama honu me ho ka taw ding chu derabanan hi pon de rai ta tora kuna thupi mong mong hi ati chan sun zo avel nga 11 shulchan ruqa ora khaima 106 1 kimun rambama sefer hava hil khotifla chapter 1 halakha 2 ayong kimun sule magen barahama ayong kimun tin sule mezuza hi hindi ting ta le piham ti ale khayavim bimuzuzot hi piham ti ale koi ho chunga hung chu am ti ale nume hoyong chapang ho jong chule na so na tong ho yong ama ho jong bon wa mizuza kit nei che ngai u chapang ho jeng jong akot beng wa mizuza hoita ki ta ngai ye ti pa cho rambama chule su khana ro khiore de a 291 3 ayong ki bonten chule he khot film mizuza vesfer tora 5 10 ayong ki bonten chule be kan amazon hila koi na senga yam etia hi ale me hon jong ti ho ya ko mu thiam ti ale me hon jong slikha me hon jong chapang sule chapang honjong speaker amazon sai tan healing kiti mitzwa alin alin he kiti so ya kona kila dot hiam lambam sefer hava hil khot berachot chapter 5 perek hey halakha alef halakha 1 shukhan ru khayam ki munten o khayim chapter 186 save alef to bet tisu halakha 1 to 2 si hoya sia hong ki munten le so hongin tele تدرب